Muri Manchester United ibintu bikomeze kuba ibintu bibi cyane. Umutoza wa Manchester United Robin Amorim aragira ati iyi niyo kipe ya mbere mu mateka y'ikipe ya Manchester United yabayeho y'umwanda. Isa namwe niko mubyemeranya n'uyu mutoza wa Manchester United. Manchester City mu kugaruka mu mukino neza, mu kugaruka mu cyiciro cya kabiri cyayo cya shampiyona, aho Manchester City buri mwaka wari wose iki cyiciro nicyo cyayo murarye muri mengi. Hari ikintu mutari kubonamo? Nta kintu muri kubona muri Manchester City. Manchester City ishobora kuza kugora amakipe kuri uyu mugabane w'Uburayi kubera ko iri garuka ntago risanzwe. Iyo muri Espagne muri La Liga Santander ikipe ya Real Madrid ntago yakomwe mu nkokora nuko yatsinzwe na Barcelona ibitego 5 igatwarwa n'igikombe, ahubwo yagarukanye imbaraga zidasanzwe nyuma yo kwibasira agakipe bakinaga igatera ibitego bitari bikeya. Mbappe ukomeje kugaruka neza. Ese naye makuru ari kuvugwa nyuma y'ibyo byose, nyuma yuko ikipe ya Manchester United itakaje, nyuma y'ikipe ya Real Madrid itsinze, ndetse nyuma yuko Manchester City nayo ikomeje kugaragaza ko ari ikipe ishobora kuzaba yagaruka. Uyu munsi hari yihe mikino? Ese ejo kuwa kabiri bwo turateganya iki? Bana nanjye rero muri kino kiganiro, ariko baje kubashimira uruhare rwanyu nkomeje kurubona. Imana ibaho umugisha, ndetse nshimiye buri muntu w'umunyarwanda aho ariho hose, yaba mu bihugu byo hanze, muri Amerika, muri Canada. Narababwira ko aka kanya nyuma yuko TikTok imaze kubaningwa, ariko Donald Trump yongeye kuvuga ko nawe ayikunda, ababwira ko igomba kugaruka vuba vuba. Nteka ko n'ubu ngubu ishobora kuba yasubiye ku murongo ku bantu mwese muherereye aho muri Amerika. Umva rero n'amakuru meza cyane nayo mwagombaga kumenya. Then Canada, Australia, Uburayi, muri Afrika harimo Abarundi, Abagande, East Africa yose muri rusange, ndetse n'ibihugu byo muri Afrika muri rusange, hari umunyarwanda hose, especially abanyarwanda bari mu Rwanda rwacu. Ndabakunda cyane, ndabashimiye. Ntabwo ndibwibagirwa na ntara ya 5 y'Umurenge twese dukunda cyane, especially ngiye nyikunda kubi. Ndabasaba gukomeza gukora subscribe, ukore share, ukore like, ndetse reba ikiganiro kirangiza, kubera ko muri video mba nabakoreye haba hagiye harimo ibintu byinshi cyane kandi biri update cyane. Rero ndagira mbibutse ko ni wa mungu wanyu Dako, umuhondo mwigi merikire muri bombe diama mu mabuye y'agaciro. Football is always my life. Football is always my life. Reka mbatangirire mpera mu ikipe ya Manchester United. Manchester United yari imaze igihe gitoya yitwaye neza, ikubise ikipe ya Arsenal kuyemo muri mu gikombe cya FA Cup, ikubise ikipe ya Southampton itsinze ibitego 3-1, ariko rwari urugendo rwo rutoroshye kuko yari comeback. Uyu mugoroba rero washize yaje guhura n'uva gusenya ku kibuga cyayo Old Trafford, aho yanyagiriwe ibitego bigera kuri 3-1 n'ikipe ya Brighton. Ni ibintu bidasobanutse, ni ibintu bidafite igisobanuro. Ntabwo ushobora kubisobanura umufana w'ikipe ya Manchester United ukuntu consistency ibi bintu mbese umaze iminsi uri kugaragaza ko uri kugenda ugaruka, ariko urongeye unyagiwe bene karakagenda none imbere y'abafana b'ikipe yawe. Manchester United yatangiye umukino irushwa n'ikipe ya Brighton, dore ko ku munota wa 5 gusa ikipe ya Brighton yari yamaze kwibasiramo igitego cya mbere rwose. Manchester United iravuga ati ibintu wenda ni kwa kundi umukino utangira ukavuga ati biraza kugenda neza. Manchester United yarabanje mu bakinnyi bose harimo ba Matthew Wright, ba Onana mwizamu, harimo Maguire,
harimo Muzarawi, harimo ariko yari yabanje Martinez hanze, yagiriye icyizere umupeti bita Yoro iramukinisha kuko dore ko yanavuze ko ari icyizere cy'ejo hazaza mu bakinnyi ifite ibona yazagendera mu myaka iri imbere. Diego Doro kuri kabiri, Muzarawi nyine kuri gatatu, muri midfield harimo Irigate na Kobe Maino, imbere yabo yarekinishijeho Fernandez na nuriya mupeti Amadiaro kuri atake nk'ibisanzwe, ariko uyu munsi nabwo bari baruhukije umuntu, ntabwo barakinisha umukinnyi Hojland, Rasmus Hojland, ahubwo bakinishije umukinnyi Joshua Zirkez. Ubwo rero umukino waje gukomeza ku munota wa gatanu, Manchester United ibirakiriye, ariko abafana bayo bakomeje kugira cya cyizere cyabo cyo kuvuga ngo n'ubundi turaza gukora icyo bita comeback, tumunsi yo gukora comeback y'umuriro. Ntabwo byatinze koko, nyuma y'ikosa ryari rikozwe n'umukinnyi wa Brighton gutera kuvuna defenseur kuvuna Joshua Zirkez ku mupira mwiza bari batakaje, Zirkez awuhinduye agiye gushyira mu izamu, bamutera atako, bamukora penalty. Kapiteni wa Manchester United Fernandez yaje kuyitera neza, igitego cya Manchester United kiba kirinje, bibaye igitego kimwe kuri kimwe kuva kuri uwo munota. Manchester United ikomeza kugerageza nk'ikipe nkuru, Brighton ariko nayo igacishamo, igakomeza gukomanga, ishaka kugira gute, ishaka kubona ko yabona igitego cya kabiri mbere y'uko Man U ibona igitego cya kabiri. Ntabwo ariko byaje kuyigendekera rero ikipe ya Brighton. Ikipe ya Brighton umukino wakomeje, barakomeza baratakana, bakomeza bakiniramo hagati, Kobe Maino bagakina neza, ba Irigate bakambara amabaro meza, ariko umukinnyi Irigate yatakaje umupira, bakimara kuwumwambura aragenda atera atako, umukinnyi w'ikipe ya Brighton agwa amaze gutanga baro, isanga umukinnyi ukina ku ruhande rw'iburyo w'iyo kipe ya Brighton arayizamuramo centre, iragenda isanga umukinnyi bita Mitoma, ahangana n'umukinnyi bita Muzarawi yabonze n'ipoto, byagenda neza. Igitego cya kabiri kiba kirinjiye, Manchester United ibisubiye hasi, biba bisubiye inyuma byose, aho byari biri biba bitangiye kugaragaza indi sura. Twakomeje twihera ijisho, wari umukino ugoye ku ruhande rw'ikipe ya Manchester United, wari umukino utoroheye abafana b'ikipe ya Manchester United nk'uko bakomeza kubireba, ariko ndagira ngo nkubwire ko ntago ikipe ya Manchester United yakomeje gukaruma game nk'uko byagombaga, ahubwo yatakaga amakazo menshi ibonye ikayapfusha ubusa. Yaje gufata icyemezo, isohora Kobe Maino, umutoza asohora Irigate, yinjizamo Garnacho, yinjizamo n'umwana muto cyane w'imyaka mikeya, bitaje gutanga umusaruro. Mbaza ngo ntabwo byaje gutanga umusaruro gute nyuma y'uko bakoze izo remplacement. Ni umutoza ngiye mbona wasomye umukino nabi, nyuma yo kubona amaze gukubita igitego cya kabiri, ukadukoramo mediane yose abakinnyi bari ku rwego, ukinjizamo umukinnyi w'imbere n'umediateur ukiri mutoya w'umwana ukiri kuzamuka, byahaye abakinnyi b'ikipe ya Brighton kwidegembya, baragenda bagukuguriza ikipe bita Manchester United. Manchester United yagiye iratakwa, ama contre attaque y'uruva gusenya, dore ko tatinze umukinnyi ikipe ya Brighton ishyiramo umukinnyi Jorginho, ikuramo uramwataka Welbeck, ubundi iragenda yataka ikipe bita Manchester ku mupira mwiza none waturutse ku ruhande rw'iburyo, usantiwe n'umukinnyi uhakina gardien Onana, arasohoka asohoka neza, akoraho baro yari giye gusanga n'undi umukinnyi Jorginho, arayimutanga yikoraho, aho kugira ngo ayifate ikomeze ayisunika imbere, ahubwo ayihereza adversaire. Jorginho araza arayifunga, ayigeza ruguru gatoya, kubera ko umudefenseur Matis Delight yari amaze gufata position itari yo kwataka umwataka. Umukinnyi nawe ntabwo yaje, yahise ateramo vuba super sub, igitego cya gatatu cya Brighton, igitego kimwe cya Manchester United cyo kirinje. Ikosa ribi ryane ryakozwe n'umugadiye Onana. Ntabwo umugadiye ku rwego nka ruriya yagakwiye gukora ikosa rimeze nka kuriya, kora no gutanga ikipe bita Manchester United. Ese Manchester United iraza gusubira ku isoko
ije kugura undi mu gardien wo ku rwego rwo hejuru, cyangwa wenda iraza gukinisha uriya mu gardien isanzwe ifite wa kabiri wayo nabonye nawe ugerageza kwitwara neza mu minsi yashize, wagerageje no gukora amasevu atari mabi cyane, amasevu meza rwose ku ruhande twamutekerezaga ubita atari by deal, ntabwo yitwaye nabi, dore ko uyu mugoroba Onana ikosa yakoze rya costinze igitego cya gatatu ikipe ya Manchester United bihita binayikura mu mukino, abakinnyi ubona ko bavuye mu mukino. Ariko ndagaruka ku mpinduka mbi umutoza w'ikipe ya Manchester United yari yakoze muri ijoro ryashize, nyuma y'uko yavanyemo umukinnyi bita Irikosa na Kobimayino akinjizamo Garnacho n'umukinnyi bita Coil, byagaragaye ko mediane y'ikipe ya Manchester United yahise iba icika intege. Byasabye Fernandes kugaruka gukinira inyuma, bita bisaba n'uriya mukinnyi Amahoro niwe mwabonye neza gukina kuwariwe, gusa nkaho ari gukina anadefanda aza no gufasha inyuma. So mediane yangiritse cyane ku rwego rw'ejo, byagaragaye uriya mwana ni umwana uzi umupira ugerageza kuba yagira ishyaka rya Manchester United, ariko ntago aragera ku rwego rwo gukina mu kipe ya Manchester United ibanzamo. Ntabwo byari ngombwa ko uhita ufata icyemezo cy'uburakari ngo uvanemo ngo Irigate kubera ko amaze gukora ikosa ukuramo na Kobimayino ngo uhite ngo winjizamo ngo uyu mupeti ngo Coil ngo winjizamo ngo n'umutipe Garnacho, batigeze bagira ikintu bafasha ikipe ya Manchester United, ahubwo baswataga ibitego byinshi cyane. Ibi rero nta kintu byatanze kuko yaje no gufata umwanzuro, akuramo Izakizwa, akuramo na Muzara, winjizamo Hojland, yinjizamo n'umukinnyi Anthony, ariko n'ubundi mukino waje kurangira ari ibitego 3-1. Rero nyuma y'umukino dore umutoza baramwegeye muramubaza ati ikipe ya Manchester United wayibonye gute, mumaze gukubitwa mu mikino 10 ya shampiyona, mumaze gutsinda imikino 2 mu rugo. Ibi bintu bivugaho iki nk'umutoza wa Manchester United? Aravuga ati ibi bintu birasobanutse, birumvikana, ni ibintu bibi cyane. Uribaza ndi umufana w'ikipe ya Manchester United, naba nibaza ko iyi ngiyi ari ikipe mbi cyane ndi kubona. Byaba biri no kubabaza ibitego 3-1 mu rugo, imikino ibi y'intsinzi mu rugo, mu mikino 10 tumaze kwakirira mu rugo, ni ibintu bibabaje cyane. Arangije aravuga ati ndatekereza ko iyi ngiyi niyo kipe mu myaka yabayeho mbi mu mateka y'ikipe ya Manchester United, aho gano turakajyana. Kandi ko tekereza ibitego 15 mu mikino 5 Manchester United imaze gukina muri iyi minsi, imaze kwinjizwa ibitego 15 12, I think so, hafi ibyo bitego. Tekereza ikipe ya Manchester United itakibasha kudefanda nk'ikibasha, mbese uruhare rwayo rwo kugarira ruri hasi cyane. Umutoza rero yashoje avuga ngo ibi bintu bigomba gukosoka, nubwo umufana ashobora kuvuga ati ntabwo twakwizera ko ibintu bizashoboka, warokirita undi mutoza. Niko turakirita umutoza watsindwaga none ukaza n'utsindwa cyane kurusha, ntabwo bisobanutse. Ariko yavuze ati tugomba kuba muri bigeragezo, tugomba kuba muri bino bintu uko byagenda kose. Muri bakomere yavuze ko atigeze agira umwanya munini cyane wo kubana n'abana bakinnyi bose muri rusange. Asoza avuga ngo ibi bintu bigomba kuzarangira, arabyizeye. Ese icyizere cy'umutoza tukizere? Umunsi umwe arakubita ukabona ko arinda kugora Manchester United, undi munsi ukabona arakubitwa nk'akana. Twari twizeye neza rwose nk'abafana b'umupira w'amaguru ko ikipe ya Manchester United igomba gutsinda umukino dore ko yari iri no mu rugo, ariko siko byagenze. So ni iby'umupira w'amaguru, niko bigenda mu buzima. Ariko inkuru yatashye umusozi nuko ikipe ya Manchester United yandagajwe n'ikipe ya Brighton, itsindwa ibitego bigera kuri 3 ku gitego kimwe. Ubwo rero ikipe ya Manchester United yongeye gutakaza andi manota 3 kuri uyu mugoroba. Dusubiye iyo Manchester n'ubundi tutavuye mu mujyi wa Manchester City itangiye kwerekana ko uyu ushobora kuba ari wa mwaka, nako ishobora kuba ari cya cyiciro cyayo cyo gukora kamba. Nyuma yuko imaze gusinyisha abakinnyi bagera kuri 3, abakinnyi baba defenseur 2 ndetse n'umwataka wavuye muri Eintracht Frankfurt, aka kanya ku mugoroba washize yarayifashe ikipe bita Ipswich, inyagira ibitego bigera kuri 6. Phil Foden 2, Erling Haaland igitego kimwe, Mathieu Kovacic ikindi gitego, umukinnyi bita Jeremy Doku yongera gutsinda mu gihe ataheruka gutsinda, ndetse n'umupeti wa rusimbuye witwa Makati atsinda igitego cya 6 asimbuye, ibitego 6-0. Abantu batangiye kuvuga ngo Guardiola yabageze muri ya minsi ye. Birashoboka ko Man City ishobora gukora comeback
nyuma y'umukino Guardiola bamaje bati se umaze kubona ko Erling Haaland bamaze kubwira ko bagiye kumwongera amasezerano, bakubaza ngo bamwongera amasezerano wabyumvise gute? Yarabwiye ngo ibintu se muri kubimbaza muri serie, ahubwo se ntago murabirangiza. Ati yamaze gukomberwa no kuguma ahangaha, namaze kumukombera ko yasinye imyaka 10, none ubu muracyari gukina muvuga ngo kumusinyisha. Ati ni ibintu yari akwiriye, ni ibintu yameritaga, ni ibintu rwose byari ngombwa gusinyisha umukinnyi nka Erling Haaland imyaka myinshi cyane mu kipe ya Manchester City. Ndabibutsa ko Erling Haaland yamaze gusinya imyaka 9 n'igice mu kipe ya Manchester City, ndetse akaba yarabaye n'umukinnyi wa Manchester City uhembwa amafaranga menshi, yaraciye naho gahigo nta n'undi mukinnyi wari wakahembwa ayo mafaranga ari guhembwa. Ikipe ya Manchester City rero iza gutsinda ibitego 6-0 bisubiza no mu murongo wo gukomeza gusunika ireba ko yagaruka mu murongo. Dukomeje cyane rero tukahita tunyarukira tuvuga ngo mu Bwongereza, reka tunyarukire no muri Espagne muri La Liga. La Liga yakomeje nayo, ikipe ya Real Madrid ntago yakanzwe no kuba yaratsinzwe n'ikipe ya Barcelona ibitego 5-2 mu cyeba wayo. Yo wari watakaje ku munsi wari washize amanota 2 aho yanganyije n'ikipe ya Getafe ku mugoroba wari washize. Ikipe ya Real Madrid yaje gufata ikipe ya Las Palmas itsinda ibitego bigera kuri 4-1. Umunota wa mbere Fabio Silva yari yamaze kubatera igitego Real Madrid, turavuga ati se ibi bintu byabigiye gukomeza. Ku munota wa 18 Kylian Mbappe kuri penalty abarakishiye. Ku munota wa 33 Ibrahim Diaz abatsinze igitego cya kabiri. Ku munota wa 36 Kylian Mbappe asongamo ikindi gitego, ikibazo cya gatatu umukinnyi Rodrigo atsinda igitego cya kane. Ikipe ya Las Palmas irya ibitego 4, dore ko barimo barashaka no gutora Perez agiye kongezwa amasezerano yo kuba perezida w'ikipe ya Real Madrid. Kylian Mbappe nanubu ndacyahamya ko ari umukinnyi nimero 9 mwiza, ari umukinnyi nimero 9 mwiza mu Burayi ndetse no ku isi. Indi nkuru yabaye mu mukino nuko umukinnyi David Alaba nyuma y'igihe kirekire gishize kingana n'umwaka n'amezi yaravunitse, yongeye kugaragara agaruka mu ikipe ya Real Madrid. Inkuru nziza rero yatashye iri Los Blanco, aho umukinnyi David Alaba muri defense wari ukenewe cyane yagarutse mu ikipe ya Real Madrid. Yarayakinnye asimbuye ku mugoroba washize, yitwaye na neza rwose, arashimira abamubaye hafi, ndetse Real Madrid yongeye kugira ishimwe yaba nyuma yo kuvunisha Militao nawe ubu ngubu yabibonye nanone umudefenseur mwiza nka David Alaba, umudefenseur mukuru ufite experience, kugira ngo aze yongere ajye yegerana na Rudiger bayoborere iriya defense, dore ko na Carvajal nanibeshye Jordi Alba no muri Barcelona, Dani Carvajal yavunitse. Ubwo bisobanuye ko rero inkuru nziza David Alaba yongeye kugaruka mu kibuga cy'ikipe ya Real Madrid, ariko ntago byabaye byiza, yaba Kamavinga yaba Chouameni bose bakaba bagize ibibazo by'imvune bigiye bitandukanye, tutaramenya igihe bazagarukira mu ikipe ya Real Madrid. Dukomeje rero amakuru akomeje guca impapuro ahangaha ku mugabane w'Uburayi, nuko umutoza w'ikipe ya Manchester United bakomeje kumubaza ku ikipe ku mukinnyi Rashford, ababwiye ati ntago ngende buze kuvuga ku mukinnyi wo muri mu ikipe yacu, ntago byaba byiza ku ruhande rw'ikipe ya Manchester United. Gusa icyo nababwira cyo impamvu umukinnyi Rashford atari gukina muri iyi minsi ni ukubera ko ntago nyine ameze neza nyine ku buryo yakina muri iyi minsi, nta bindi birenze ibyo ngibyo. Marcus Rashford umaze iminsi uri gushaka kujya mu makipe agiye atandukanye, ariko birugaragara ko ntabwo uri kugenda byemera neza, ariko uko yenda kose biri kunugwanwa ko Rashford agomba gusohoka mu ikipe ya Manchester United. Dani Olmo ikibazo cy'imvune cye kigiye gutuma umukinnyi Ansu Fati agaruka mu bakinnyi bakinira ikipe ya Barcelona. Sinzi ukuntu ibintu byo muri Barcelona biri kugenda. Ansu Fati yaragarutse muri liste y'abakinnyi ba Barcelona nyuma y'uko Dani Olmo agaragaje ikibazo cy'imvune. So ubwo rero sinzi uko bimeze. Tottenham Hotspurs imaze kwinjizwa ibitego 16 mu mikino 6 ya Premier League.
uyu mwaka nta clean sheet irakora nyuma y'iyo mikino. Can you imagine? Ange Postecoglou mu mazi abira, ibisinzi babiri buze kumuhira. Kyle Walker ukomeje guhangana no kugira ngo arebe ko iyi Mercato tariki ya 31 yarangira yamaze kugera mu muryango w'ikipe ya Arsenal, ndetse n'amakipe muri Saudi Arabia nayo yaramushakaga, ariko situzi niba biri buze kugenda neza. Ariko ikigaragara cyo nuko amaze imikino igera nko kuri 3 atagaragara kuri list y'abakinnyi bayo gukina imikino ya Manchester City. Ubwo ni ikisobanura ko agomba kugira ahantu yerekeza, cyane cyane biri kugwa n'urwanda ko Arsenal ariyo yakomeje gushyiramo imbaraga. Umutoza Amahoro nkuko nahoze ndibabwira, imikino 10 ibitego 12 mu mikino 5. Ibi ni ibitego byinshi ku mikino ya Premier League. Ibitego 12 mu mikino 5. What's wrong in Manchester United? Kylian Mbappe ukomeje kuba umukinnyi mwiza mu Burayi. Espagne ubu ngubu abantu bigeze Real Madrid iyo rutonde ikaba irusha ikipe ikurikira ari Atletico Madrid amanota 2, ariko Barcelona bakaba bamaze kwitamo ikinyoro cy'amanota agera kuri 7. Murabyo ko Barcelona yayoboye urutonde irusha Real Madrid amanota agera muri 4, none ubu birangiye kano kanya Real Madrid irusha amanota 7. Iki gikombe mana Barcelona itakirekuye, itakihereye mu cyeba iriyo Madrid, ntibyoroshye cyane. Phil Foden wongeye kugaruka atsinda kuri West Ham, yaratsinze kuri Southampton City, yaratsinze Brentford, yaratsinze Ipswich, aratsinze ibitego bigera kuri 5 mu mikino igera kuri 4. Phil Foden sezoye yaba igiye kongera kuba nziza, uwo bita Deli Ali Como umutoza Fabregas wamaze kumuhereza amasezerano, kugeza muri 2026, ndetse na release clause ivuga ko uko bizagenda neza nibona Como yamwongera amasezerano yazamwongeza, bitewe nuko umukinnyi Deli Ali umukinnyi wahoze akina mu kipe ya Tottenham kera, muri ya kipe ya Tottenham Pochettino yatozaga, yaba ari kwitwara neza, dore ko yaje kujya mu biyobyabwenge bakamukorera ihabo bakamuganiriza akaza kugaruka akaba umuntu mwiza. Rero ayo ngayo ni amakuru, ariko ntabwo nashaka nababwiye ino nkuru bidatunguranye. Mushobora kuzajya mukumva umukinnyi bita Kunya Matheus Kunya, umukinnyi ukina muri Wolverhampton wambara 10. Ntuzabatungure mugiye mukumva mubonye mu ikipe ya Arsenal. Ese koko umukinnyi Kunya mu bakinnyi Arsenal ikeneye kano kanya yaba ari Kunya? Icyo ni ikibazo ngusigiye muri comment. Nkomeje kubashimira cyane, ndabashimiye cyane. Imana ikomeze kubarinda, Imana ikomeze kubana namwe. Mbibutsa ko uyu munsi Chelsea iri buze nayo gukina uyu munsi wayo wa 22, aho iri buze kuba iri gukina ku mugoroba, iri buze gukina n'ikipe ya Chelsea, iri buze gukina n'ikipe ya Wolverhampton. Ndabashimiye cyane, Imana ikomeze kubarinda. Yari Dako, yari wa Mungu wanyu. Komeza ukore subscribe, komeza ukore share, komeza ukore like. Nkomeje kubashimira inkunga mukomeje kuntera. Imana ikomeze kubarinda. Ciao ciao, hasta la vista, bye bye.